Raden. Iya akan kejauhan pengila-ila ringu negatan sot-sot sapo canan padu ke betara.
sira naku bali kulino sira Sri Aji kayu pangus natanan wani
sedek Brahmani sangat Sri Aji Jaya Pangus Sidamping rasa lalawan siladiah Kang Cingwi Matur Nantian manusuk sepelatnya nani mari wonten nadu Rahayu Sri Aji Jaya Pangus Angermi putih tutamaning kamu rasa
Makar godasi pada asih kumasih akan durasa bau rasa tuhu kalulut yang senaran ribu ini makar enak lalik sakne budi lawan kakang yayi singgih ingani ke kakek ulun saini ngemana Cina ulun merenade sakil lawan ingani ke kakek dan kasih kadang Dewi Dandung ini ke Krodo Dewi Dandung lumiati makin Sri Haji jaya bagus ya itu kau istri jalir kok gitu sakanya ayo akhir kojar gitu
Dewi Danu natap cikal. Tulus kanan kali. Apa kerasa dari kita? Dewi Danu luir. Amas tu berpikiran lama karena sudah pecah. Wah kita makan. Apaan nanger do bisamu mari wonten kalingan do. Biar gini. Bau nanger gramani Dewi Danu angurit di mageru. Kang Cingwi kita kaning sira Sri Aji Jayo Pangus. Lalu Binaga prolingani rohana rikene marawonten ing jagat raya. Jaga semat murid buah kidul matemahaken di kanang barong landung. Cia sampun sido membukti makerua matemahaken di kanang barong landung. Binaga prolingani marawonten kasusun kelawan watekin Tajanu maru dening jagat Bali. Yai enak peparang ada dali lawan kakan ke yai. Peparang lawan kakan ke. Iring aku les lumampah takut. Kena cumucuk maring catus padu. Uang lawang ring lawangan paumahan uang Bali ayi. Singih anu demiring agelis lumampah takut.